Ngisedrobheni abantu indimbane siyaphithizela. Uyasazi mangabe sesihamba ko-West Street sesicabaza laphayana eThekwini. Ngicela ukuntshela ngizwe ngento engihlabayo. Ingihlaba la eHlombe. Hayibo. Kuyaphithizela ngibona ukuthi ubani umuntu ongijojile engalweni, ongijovile la engalweni ngiyeza ukuthi ngijovile. Bakwethu emva kokuthi mhlambe ngicela usizo abantu bangamnendaba bayidlulele nje. Ngazizwa like sengifila dizzy engathi ngizobhombolozeka phansi, engathi ngizovela ngishayeke phansi nje ngokukhulu ukusheshsha. Hey, abantu bayakwazi ukuthi bayibukele edrobheni babheke ezabo indaba banganaki indaba zomuntu. Babedlulana ngisho nomama basematafuleni ngithi ngiyamemeza wengekho umuntu ongisizayo. Kwaze kwasondela abanye obhutike abathi bona bayangazi bahamba nami. Lapho sengithe khofoco angisakwazi ukwenza lutho. Bangifaka emotweni. Ngicela ukukutshela ke yake yehla yenyuka imoto idilaya nathi. Bengifakela phakathi. Ngicela ukutshela kwathi la sengiphaphame khona kodwa ngakaphaphami kahle base bengifuna ama password ifoni yami bese beyivulileke bebevule ngefingerprint lami sebevulile sebefuna ama pin ongena ama banking app ami ba transfer imali bafuna ama ATM pin khona nje abasema ATMini bakhuluma nabo ngefoni bayakhipha bona imali le. Mina nje sengiyinto elana phakathi angisanamnyakazo ayisekho into engingayenza. Ngicela ukukutshela ukuthi emva kwaloko bangithatha bayongilahla kwelinye ihlathi. Bangilahla kwelinye ihlathi ngale Estenga sebethathe yonke imali yami bathatha iweave yami bangikhipha icathulo bathatha isikhwama nami ngikhathela ngikwazi ukuhamba kahle nje umzimba uthi ufuna ukuwa phansi sengigaqa ngisho nokugaqa ngamadolo. Cela ukuntshela ukuthi hayi sasahlupheka bo ezweni saze sahlupheka lento yokujovwa ukuthi abantu basijove edrobheni alikho ngisho nephilisi ongalidla mhlawumbe uprevent ukuthi mangabe bekujova mhlawumbe ungadakwa ingakudaki lento yabo because basebenzisa ama substance strong kakhulu. Mina into engicabanga ukuthi singayenza ikhona igiye step resistant okusho ukuthi mangabe ugwazwa kuyona awugwazeki sho ukuthi nomjovo angeke ukujove ihamba nama gloves le giya ukuthi ke le giya lena ke ijacket ukuthi iyabiza we understand iyabiza ilawo iqala ko 3000 izigcine ko 8000. Mina ngicabanga ukuthi thina njengama South Africans mhlawumbe iningi labantu aba affordayo bangayithenga le giya mase ukuthi laba abanga afford ngicabanga ukuthi mhlawumbe bafethu asike siye kubantu abathungayo oTailor sithathe le indwangu lezi eziqinile ezifana nama canvas ezifana nama khojura nylon ezifana nama denim mhlawumbe indwangu uyiphinde kabili noma uyiphinde kathathu especially denim maso iphinde kathathu mhlawumbe nje uthunge nje into yangaphezulu iphinde kathathu because usually bakujova la eingalweni endaweni ezisofa emgogodleni nani mhlawumbe uyithunge uphinde futhi uthunge nento yangezansi yakhona eqinile ukuthi nakhona ngezansi unga accesseki mase uthenga lama glove lawa a 1000 rand angajoveki nawo if umuntu efuna ukujova esandleni. Mangabe kuukuthi mhlawumbe uphuthumela emsebenzini usebenza edrobheni because umsebenzi siyawufuna bakhona abantu abasebenza edrobheni uzokwenza njani ke naku usuholile suyajoviwa abantu bahlezi bekubona ungena ebank bayakwazi baphethe ifayili lakho. Ngiyacabanga ukuthi umuntu okujovayo ekujova esixukwini nayo ukujova eshesha mangabe uzofaka lento endwangeni eqinile ingangeni inaliti uyadlula udlulela kwi target elandelayo. So I think that's the solution currently since isazi ukuthi ubugebengu bungakanani eSouth Africa ngisho amaphoyisa bangazama ukuthi bababophe labantu kodwa ngeke bababophe bonke bakhona bazosala ngoba ubugebengu sobande ngisho nase malokishini sujova uhambe emgaqweni emalokishini. Mina ngicabanga ukuthi akusiyona inkinga ugqoka idenim ephindwe kathathu ube islimana nje kwesikhashana kodwa udoje umjovo ukuthi ufike emsebenzini wakho ukhumule lo jacket uyilahle lapha ukhumule lo maglove usale ngomsonko wakho mangabe kuukuthi umuntu osanda ukuswenka. Before nginiphe enye tip yesibili for abantu abangena imali yokuthi bathungise le impahla lezi eziphindeke kathathu ngicela ukunikhumbuza ukuthi impi yabomdabi sethunjini siyayithengisa njenge movie incwadi ye novel kaMatikuletsheni yesiZulu first language siyayithengisa sithengisa ku WhatsApp mase sifinde futhi sibe ne option ukuthi sifike esikoleni sakho sizokudlalela yona mangabe kuukuthi uinterested inamba yethu ye WhatsApp ibhaliwe down below ungaxhumana nathi usicontact siyobe sesiyakusiza ngokukhulu ukuphutha lokho.
Mase kuthi okunye ngefamily if wena uyabona ukuthi mhlawumbe awu-afford le ndlela le option ade ngiyichaza i-option yegiye lebizayo mase kube i-option ukuthi uthungise into etiki mase kuthi option number 3 ungazenzi starring ungasisona mangabe nje sisemhlabeni la sisesizini siyahlupheka ungalithatha nje i-cardboard lakho ama-cardboard acoshwa mahhala ezitolo ko-Shoprite nako-Spar ngaphandle mufike ekseni ungalithatha nje i-cardboard lakho uligoqe kahle ulifake ngaphansi eshethini lakho umuthanda ungafaka i-double-sided tape umuthanda ungashutheka futhi nomthungu uyakwazi ukuthi akuthungele into mabe ufuna ukusave indwangu ozokuthungela into ozokwazi ukuthi ushutheke ibe namaphakethe ukuthi ushutheke i-cardboard umjovo ke-cardboardini awungeni bakithi awungeni noma mhlawumbe umuntu angabe sewuphusha kodwa angiboni ukuthi ungangena kalula kungaba nzima impela ukuthi ungene siphephe sisinde because akusiza ukuthi labantu bakubambe bavule ama-overdraft ngawe inkathi bekubambile or benze ini bakuthathele yonke into ngaloso sikhathi uholile zisalingana endlini zingadlile because nabo basile baqondanisa ngezikhathi zokuhola baphinde baqondanise nangezikhathi lezi zebhizi omhla ka-15 nomhla ka-30 omhla ka-25 so mina ngiyacabanga ukuthi nje iwona ama-options ngiyayibona ke leyo 8,000 mhlawumbe abaningi abengeke bayi-afford nanka-ke amanye ama-options amabili siphepheni bakwethu ngoba kusakuncane lokhu kusakukhulu okuzayo kusakukhulu okuzayo ngizosibeka lapho kanamhlanje story sethu family iyolala ibone nezitori nezilandelayo Buzz SA to all social media platforms siyanthanda kakhulu ningakhohlwa ukuthi nihambe niyona wa YouTube channel nifike ni subscribe it's free of charge mase nithi Operation Duduli YouTube channel. Thank you very much family mwa.